ربي سبحانه وتعالى المناماتي في جن الله أكا إسقف جبرنيف أومه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جاء ربي سبحانه وتعالى قرآن إساخيس أكا نجتون أني المناماتي في جن الله أكا نقف جبرنيفين أوميجا أبلي سخي أبليتيتي أنا في أتي رجمان أك ربي سبحانه وتعالى نور بربادتي إسا جبر الجرة إساف بيتمت نجرة نفسيات إنجفنة شيطان إنجفنة لبوت إن اللقام يتقونه بك ربي سبحانه وتعالى أبدا ننجي أبتش النجرة بك ربي سبحانه وتعالى إرّاؤولا أبتنا لكنا ننجي إرّاهفت نجرة kana gaafiin lubbuutiyyaa fi lubbuu teessan hundaa'uu if gaafachuu qabnu tanaa jechuudha. Rabbiin nu tolchee nu bareechee qananii meeqa nutti kennee nu uume qananii isaa kanarratti damooza tokkollee nurraan barbaanne kannaa takkallee nurraan barbaanne tola nutti oole tola isinitti oole akkanatti bareechee nu uume wanti isin uumeef akkana qofa gabbartaniifi jira. Kanaaf anaa fi isin keessaa eenyutu dhugaan isa gabbaru jira eenyutu dhugaan isatti dhihaachuu jira dhugaan nafsiyyaa teenya shayxaana jala deemuurraa cancallee rabbii keenyaaf butamutti ni jirra lubbuu teenya fadhinnaa lubbuu injifannee rabbii keenyaaf haaya jechuun ni jirra gaafiilee lamaan tana sirritti if haa gaafannu kan haqaan gabbaramuu haqa godhatu dhugaan gabbaruu haqa godhatu rabbii tokkicha qofa shayxaanaa miti ilma namaatii miti mukaa miti bishaanii miti citaa miti kanaaf yeroo hundaa'uu addunyaa tanarra wanni rabbi subhaanahu wa ta'aalaa anaa fi isin fideef akka rabbi gabbarruuf tahuu beeynee hanga dandeenye ganamaa fi galgala keeysatti osoo rabbitti dilii dalaguu hin tahin osoo karaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa irraa nu dhorke deemuu hin tahin akka inni barbaadutti rabbii keenyatti dhihaannee isa haa gabbarru isa haa tokkichoomsinu irrina hundarraa rabbi haa qulqulloomsinu rabbii keenya haa guddisnu